Popet ćemo se na najviši vrh svake hrvatske županije. Danas je na redu Istarska i vrh Veliki Planik na Čičariji. Ajmo! Čekao Čičarija prije nekakvih 25 godina u Kolu sreće. Tad sam prvi put čuo za ovo mjesto i mislio sam da je to neki grad jer za sva ostala slova koristili su gradove. Kada Čičarija, planina u Istri, neopravdano u sjeni Učke. Ja sam zaboravio planinarsku knjižicu u drugom ruksaku. Međutim, ovo vrijeme i ova priroda ne dozvoljavaju nikakvo živciranje. Baš nikakvo. Jel tak? Kaj? Samo reci da je tak. Tak je. Na uspon smo krenuli iz malog mjesta Brgudac i do vrha očekivali doći kroz nekakva 3 sata. Prvi dio staze bio je dosta težak i strm, ali vrlo brzo stigli smo do ovih korita gdje ima izvor vode i ova predivna livada za odmor. A postoji planinarski dom koji nažalost nije radio. Od tamo do vrha staza je dosta lakša i dio se prolazi po ovom predivnom hrbtu s jasnim pogledom na sve strane svijeta. Nisam imao nekad ne znam koliko velika očekivanja, mislio sam da će biti više manje isto kao i Učka, ali ovo me toliko pozitivno iznenadilo i bilo je nevjerojatno lijepo, a dodatni ugođaj bio je i zbog ovog snijega koji je na momente bio čak i dosta dubok. I evo nas na vrhu, ovo spada odmah u top 3 bez ikakvog premca. Da, slažem se. Čak bi se usudio reći da je bolje od Učke jedno 5 puta, bez uvrede svima koji vole Učku više, ali dođite na Čičariju, na Veliki Planik. Ne znam, vidi se Triglav, vidi se neka tamo nedefinirana planina, valjda isto u Sloveniji. Vidi se rijeka, vidi se platak. Staza je bila teška do gore, izabrali smo malo težu, ali kraću stazu i bome je bila teška, ali jako je bila lijepa, tako da isplatilo se. To je to, ostaje nam još 6 komada, bližimo se samom kraju.